Yesu Kristo amberia nani kundingithia mwathani wakeao nikenda rutito ruria rukaumira kanywene gakwa mwathani na mathithio jakwa jaketha jetenie na ugwa Murungu wakeao ringithia mathuganio jakwa ukombe ikwithirwa ukiunikaria rutito rwaku rukambujure mwathani wakeao nikenda mwathani Murungu Baba muthikiria na mutegeria akomba mwathani kuthingata kana kuthathithaia jira ugwa wengwo kwathana baingi ibaregete rutito rwaku benda mantu ja nthiguru baingi ni baregene na rutito rwaku bona mwathani Murungu Baba bethirwe bakiukairia njota na mieri na kinya into biria bia nthiguru bio idol worshiping indi mwathani igitenera thaiji utwirite twije tubaririe bebo mwathani wakeao nyuntu wa bombete na gitumi mwathani wakeao ndigwita ntukwenarwa ukorie bara bajitwe bar mami cibitari bara bategerete batikuigwa bwega bari njaka cibitari na arabethiri kwa bari bara bakumenyerwa bakuria mwankari mwathani wakeao bacokerie na mwathani Murungu Baba testimony iria bobongwa mwathani wakeao bakauga angalikuwa sio wewe Mungu wangu batije baringithirwa bari na mwathani nkurombera bara bakwenda kuonoka tuthaure mwathani are mwathani Murungu Baba turemeri kuthauka bara bakwenda kuonoka kabonokie bamenye njira ciaku betikirie Jesu na kwire mutharabene na bakombi kwithirwa bakiumbura na tunywa twao ati ni bonoki mwathani Murungu Baba ndarombera bara bonoki nyabo bara mwathani Murungu Baba bare mwi guchiebaniria na mantu na mwathani wakeao ndaromba ukabathaure na ara baogi kirikage bange ibare meri nyuntu nkoro ciao iciunikangi nyuntu bo mantu mwanya ja marito bamwe bakweri Murungu wakeao bange ana bao bategwita mitirera bendaga bange akuru bao na ekuru bao batikariura bendaga bange nja ciaere mwathani Murungu Baba cia mateta mwathani Murungu Baba twaromba muthenya jo narua ukombe kuigwa kiao mirimo ere ituthiurunkaga mantu jaja tuthiurunkaga mwathani jara jate umenia na rutito rwaku kaja tharie kirinja cietu kaja tharie kiri ana betu katharie kiri aciari betu para mwathani Murungu Baba beterete bagweterete kabaigirwe kiao ukabojuririe in the mighty name of Jesus and I pray and believe amen rutito rwa mwathani ni riu rwega kiri antu bawe na nkauga ibwega sana mutegeri nyuntu narwa turiarirwa rutito rwa Jeremiah ithirwa gicwaga Biblia kana ukithoma rutito rwa Jeremiah chapter 1 verse 1 mwanka 10 na ruketha rugigutethia riria nkwithirwa nkiariria verse 4 verse 4 mwanka 10 chapter 1 verse 4 mwanka 10 Bwana Yesu asifiwe na rira nkumbete nkithoma yukura Jeremiah nimpumbete kuthwa nkiona Murungu agitumba na mbere atumba na atwije mbere atuthondeka atwikira kiri kiune kia mami wetu na atupangirite biria tuka kethira mwathani mantu jara wethera gwokithithia thaiji jakethira jatete ni na rutito rwa mwathani ni kuonaniria ati ugwe utitenie na mwathani ugwe utikuthithia mantu jara mwathani akumbire kwina mantu jara mwathani atumbire omba kwithirwa tene ware muntu utwo kwenda mantu ja Murungu omba kwithirwa ware mwamba ja utijara mwathani augite oka mwamba kwina ntu bethera gwa bagiciekira inya kuga maybe Murungu ntwikithirie mwamba nikenda nkona ukuje kama mwathani akwebaniria jo nikenda ukomba kwithirwa ukirita ngugiria agwitire na rira nkuthoma kithomo kiki nimbonere ati riria utiringithitwe ni njara ya mwathani riria mwathani ate gutamburikiretie njara yawe
kwina mantu jamaingi jara jethera kwa jagikarikaga kiri muturire jwaku kwina mutegere jura utegagwa ukonwa uri muntu wotheri kwina mutegere jura utegagwa ukonwa ugori muntu wa mwisho kana we muntu chindwi kana muntu tekwimenya kwina mantu jara ugo wengwa utitagagwa ukona ukethra we na low self esteem kinyo kethirwa wonoki ukethirwa utiringithitwe kana utitamburukiritwe njara ni mwathani menya mwathani no mwankethirwa akiuga ndio na ugite mbere ombwa keune kia mamio ku kana mbere agwikira ku na ugire oka kiroria na ugire oka mutumeria na ugire oka amuini na ugire oka birioka ende no mwanka twethira tukirombaga mwathani na njirete mwathani imbije kwena borea wetekeretia oni mbethirwa nkea kana imbije kwena borea wandetere nthiguronete ende ntamburukiria njara murungu wa kiao. Bwana Yesu asifiwe. Ndingithia miromo yakwa, ndingithia mathuganio jakwa, ndingithia mwere jwakwa nekenda nkombana nyonto Jeremiah ni wokwirwo jo yukunerere Jeremiah chapter 1 mustari kwambiria 4 rira rutetoro mwathani rwejerere Jeremiah irwa mwerere mbere ombere ntira kombera keu nenda akwize ombere murungu atakomba na akwize kwa murungu nyana akwendete kwa murungu kinya na bangete zamana kwa na akwize nonto ware kirundu na mbere otera umakeu nenda akotheretie kwa umwathani kire barabare bawe barabete keretie baraba ugete na kinya baria ugutega okoni bakuthithia meiya kwinora murungu aikirie miruki auge iguru riao na yonkoma irejera bata na yonkoma irejera ndakira gitibati kwa ando iguru riao na yonkoma irejera nyange kire itibati kwethwa gikinyange ka nyonto batitamburu kire twenjara nyonto batauga kinya rira wethirwa ugwete kana kanini kare gaku uga onto iguru riako nyonto mwathani mbere akomba na agekira kiune giaku kana kia kiune giaku naije ate kaka biria kaka kwa wethro kira mwathani menya munthu nkoma eja kweja kumpangarataniria kana kwangaratania mibango eku gukurukira kana gaka. Bwana Yesu asifiwe. Na riu Jeremiah na kwethirwa akirwa na mbere otira uma keune nda kutheretie ndira kwethia kiroria weta kuroreria antu ba migongo. Bwana Yesu asifiwe. Kinya mbere atira imenya kinya mbere mamio wa mumenya mwathani na ije ikiroria kwena mantu jama inge jaku jaragwa kinyume na okwe ende kwena jara murungu engwa aizena kombera jau ijoto bati kwethwa tuking'ang'anaga rira twaitie iremene rira twetakesha rira twetakuromba nyonto nkoma ejete yamberi kwangaratania nja nikenda tu focus kurombera nja toraga igo focus kira twejere nthigurune na tutebatigwe tatuteambete kwanda na kithauka twira mwathani tuthithitie kinya Ezekieli rirethirwa akiragwa ugakua igae ambere igwitetera na jara athithiritie mwathani. Bwana Yesu asifiwe. And so murungu na kwije kwena marietwa jara wambati nyonto Jeremiah ukenderea kuthoma na kwethirwa akia murungu excuses amwera oni ndi mwana munyige kirundu na ntije ikwaria kwa urere oteringithitwe kana otetamburukiritwe njara ya mwathani otio etheragwa wena low self esteem otio naga womba kurungama mbere anto winithia riria we kanisene otio mba womba kwethirwa kirungama mbere anto wethirwa ukirombithia kana womba kwethirwa gitumeria ende mwathani ntukwena arwe kwera gwe ombete kwethirwa kiregana no ntoburia kweraga egitare onthe iroto
birotone biaku wethera gwokirota gokinaga na inya urota gokitumaeria urota gokibangaga kanisa kana ukithithagia mantu jara mwathani endaga ende nyonto bo kwithirwa utira romba mwathani umwira mwathani ntamburukiria njara no win excuses ntiomba no win low self esteem kuonwa ogwo uri otheri ogwo tiwa gitomi shetani ashindwe no mwanka ukomba kwithirwa ukimenya you are a great vessel of the Lord, you are the chosen one. Ogwo we muberethi jwo tumika ikirundwo mwathani etio makanika the chibitari uri kwena ontobura mwathani augite iguru riaku etio makania kethire inchera uri weti bamwe baretwa bagetwa nicknames begwita antigua etio makanyerietwa riu ria antigua etio makanyerietwa riu ria gwitwa ankia etio makanyerietwa riu wetagwa riria mwathani akuthura agutamburukiria njara marietwa jonthe jakethira jakigaruka no gategera ukona riria mwathani akomba kwithirwa agigutamburukiria njara ukomba kwithirwa face kana ukomba kwithirwa tenogwa face rejection ewo twerie face morimo jowo jo twerie face mathena jau jondo twerie magamba jau ja twerie nyoncho no komwera mwathani omberete no ndurete mwathani omberete wambije mbere nshiarwa na orambera nkathithia gintu kana orandorerio ntu buria nkethira nkithithia nthigurune ntamburukiria njara mwathani rira gutamburukiria njara akuringithie miromo yaku akuringithie mathuganyo jaku akuringithirie na aria njara ciaku ciithirwa cikiringithagia into bikathegea akwethia munene kile kingdoms kwena kingdom ya Murungu na kwena kingdom ya nkoma na agents cha nkoma irio kwa wagakwethia munene kile kingdom ewe kile nyomba yawe agakwethia munene. Bwana Yesu asifiwe. Ina mantu jaja komba kwethwa jakiuma ukithoma kamustari ne kaithanthatu nirio ndacokere ndirauga atiri mwathani Murungu raithĩria ni ntiombaga kwaria ni onto ndi mwana munyi ende Murungu we arambera atiri tiga kuga ate ni ndi mwana munyi amu we ugetaga kiri o muntu uria ngatumaga kiriwe na ona ruteto ruria ngutua gukwathaga no ukaragia ukorokira au ngokwiraga you will face all sicknesses, you will face all challenges, you will face rejection, you will face backwardness. Omera kwena ora Murungu augire mbere nciarwa ugakira mothio janto bau ugakira jara wetagwa ugakira kumenwa ugakirwa kuonwa ronthe ugakirwa nyonto mwathani ari amwe nagwe ni kwithirwa ni ngakaraga amwe nagwe nkuonokagie ni mwathani augite ende mwathani aratamburukia njara yawe arandingithia kanywa gakwa ni Jeremiah kuga mwathani nawe arambera raithĩria ndigũgwĩkĩra nteto ciakwa kanywene gaku nagwe ona narweje ni ndigũkwĩka igũrũ rĩa migongo na igũrũ rĩa monene ja mithemba. Kingdoms kwĩna mwathani agagwĩka rĩrĩa akũringithia nagwe ona narweje ndigũgwĩka igũrũ rĩa migongo na igũrũ rĩa monene ja mithemba. Otue gũkũraga na kũtharia na kwĩnyangia na gwikania wakage na ũkĩandaga. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa mwathani aringithia njara ciaku
biashara ciaku miunda yaku biria bionthe wetharagwa bire njarene ciaku nyonto ije ni miari ya kitharimo. Kwina miari warugura mwari no menyaga twe biuru na kiuru no mwanka kithirwe kina mirango. Kwa mirango yetu imetho imatu injarene everywhere miromo nyajuju ni mwari. Yukuneria Zaburi rikuga woi mwathani karia mwari jo miromo yakwa. Kwa miari njara yaku yaringithwa ni mwathani. Miari ya muromo jwaku okethirwa okithithagia mantu jamanene nyonto already mwathani na gukaritie otinogane kanokira anto beko kana beko nyonto bwa kwethirwa mwathani netenia nakwe ariuga ngago karagia. And so netugutegera tukona agwitwa akwitithwe goro monorere mwathani amuringithia muromo jwawe erwa akonene weguru ria onene bwa migongo na migongo kana bwa mithembere kuka mithemba ethirwa akethirwa nyage kurukaira kiri onene bwa aga na chawi na riria augonto bwa kutharia bukathithika riria Jeremiah ugonto bwa kwenyangia bukenyingika riria Jeremiah ethirwa akianda bukaandikwa bukaandwa bukakura nyonto Murungu netikiririe na amuringithia kanwa kawe. Bwana Yesu asifiwe. Ibiria tutiraromba turi focus na jarajo tuthangikia tukorirwa kwina biria tubati kurombera jabio bibi mwathani ndingithia kaire mwathani ndingithia nekenda ngatweka munene wa nene ngatweka kire kingdom eku wakwethirwa nkiandaga na bigakura nkitharagia ngoge cia nkoma na ikatharuka nkenyangagia ngoge cia nkoma na iganyangika nuntu bara bari ba mwathani bogeaga na batinogaga. Bwana Yesu asifiwe. Bataga na batiomba ikogireka nyonto mwathani netenie na bona na bakaritie ofesaga all impossibilities tigatweka possible. Ikoromba muthikiria wetu na mutegeri tutiraromba bwega itotige koromba tugetirikamaga itotige kuthoma maandiko tutikujerewa itotige gweka kwethirwa twena irera bietu biongwa our own understanding itotige gweka irera bietu twetwingwa itwererere mwathani tumwire jare thithe kanyonto kwena jare a ombangirite jamega. Bwana Yesu asifiwe. Kwena season different ira mwathani akuge gitarere iri akuria konderera iri akuria konthathaya iri akuria kwanda jara jamega igwaba ti kwethro kimenya season gokorokera maromba nyonto Murungu te mwenyangia Murungu augite athithia kathithia keugi okuthangikia thai ethirwa ni mbajwa ethira mwathani nyonto wampombere gintu kina ojora kwera Jeremiah ojora Murungu erere Jeremiah wampombere na wampombere ntweka kiroria ndingithia kanwa gakwa nyonto rira Murungu agotamborokiria nyonto niko kuonekana mwathani ke mostare jwa kenda ndeu mwathani aratamborokia njara yawe arandingithia kanwa gakwa ibiashara kwangaratenie mwire mwathani ntamburukiria njara ne nja yaku ekwangaratene era mwathani ntamburukiria njara ni skuru
baku ikwangaratenie era mwathani ntamburukiria njara ni ana baku bakwangaratenie mwathani tutamburukirie njara tamburukia njara na arakunda twetaira mwathani wa kiao nikenda tukomba go face rejection nikenda tukomba go face hatred nikenda tukomba go face delays ira tikwethwa chiejete nikenda tukomba kwethwa tutiokira nyonto rira watamburukia njara mwathani tukethwa tukirombaga tuteotirikama rira watamburukia njara miromo yetu egatumeria nkumere yumenie nagwe rira watamburukia njara mantu jetu jakagira tukojorwa na twethwa tukiandwa mwathani na kongwire nyonto rira atamburukia njara na gukunenkera utonga no kunenkera nene rira wauga onde mutonga bugakareka no kunenkera nene nyonto na kwira Jeremiah ukatharia okae authority ekwethirwo create nyonto Murungu a created na kanywa arauga kurogeta mundu kurageta and so batu to a creation of our tongues mwathani akombe kuringithia miromo yetu riria mondo kana mwamba eja kuia John 10:10 eja kwenyangia. Bwana Yesu asifiwe. Riria mwamba eja ni umaandiko ja kuga kiri John 10:10 kuia koraga na kwenyangia ejete ojore ejete akethira kwena authority mwarine jwaku akare mwanya gutonyera ndiritene nyonto bwo kwethirwa wena authority ugite kiri ana baku kwena nto ugite kiri mukuru waku kwena nto ugite kiri atiari baku akeza na mbajwa mwenyangi ojo akethira ate Murungu na aringetharie kanywa gaku no kwanda no andire te kwajua no enyangerie mbajwa ndene nje yaku no andire gute magamba no enyangerie magamba ndene nje yaku no andire gute kuregwa nari ana baku bagweta kaba kuthegea kaba gotinyara nyonto bakarije bora rere karagaro tere rwa roje rore ajo tinyara kana romba ikwetho ajo kioma kajoribaga. Bwana Yesu asifiwe. Riria wakura mbajwa ereti ancestors patan siria chia mesukari patan siria chia merimu ya pressure patan siria chia cancer patan siria chia ukimwi kwena patan siria chia dathiringa tena na anto ndenenja tekethete mbajwa ne magamba bokiumaria ojo ibwetera kiria bwa ojo poremete bwarema kuma riria bajojo totije bagambira na tuno tukwenderea patterns iria itiagirite mwathani aretwira na turingithitie ntukwena arua romba Murungu akaringithie kanywa gaku akaringithie nja yaku nikenda riria ukethirwo ukiuga ukianda mbeu njega igakura na rĩrĩa wethirwo kĩewo authority ũgakũra tiga kũrege kuno ũgakũra munda jojo gũkũrĩra ũtiga ũtĩandĩte. Bwana Yesu asifiwe. Nyonto za maingi tũrĩora tũkarega kwanda mbeu ya kwanda nĩ gwĩta mathabaũ-inĩ ja Mwathani mbajwe kuora ukanda mbewe kugotewe ukarwajwa renda najwa. Bwana Yesu asifiwe. Gotewa kagamba jo iju mwicho gotoka gamba ora twagamba turi banjeje ana bara generation ere etete okanda okenyangia ryo ugachoka ogaka nyoncho Jeremiah na authority ekwithirwa kinyage aka na kutharia kwa wale wombo kutharia mantu jau jonda daraja kuthangikagia ugashoka ugaka mantu jange jamega. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko jaja jombete kwithirwa ja kwithurirwa
bari ba mwathani igwe nkwariria ntu kwena arua ukombe kwithirwa ukirombaga mwathani akaringithie miromo yaku. Bwana Yesu asifiwe. Aringithie miromo yaku itiumikana rietwa rira umbite kwithirwa gitwa itiumakania kumena kuro meni itiumakania kuregwa kuri oregi itiumakania kwinyangwa kuria winyangitwe. Riri nirio egita narua iria egita rira mwathani akukwira mbita na ninga gwitika ndingaringira na ninkarugura tiga go focus ngugi ku tiga gutwaria murungu ngugi tiga go focus ajara jathithikite focus na kwira mwathani ndingithia nekenda ndeta kotharia mbaju atia barabajetwe nekenda ndeta kotharia magamba jara jatwire kuthingatana na njeje nikenda mwathani jakatharuka nagwe mpao mebwa kwanda nyonto murungu etwira kinya mbere tuciarwa na tuthererie. Bwana Yesu asifiwe. Arera Jeremiah indakutheretie ukiuma kiune kia mami oku mwathani gatutherie twe tutirathera mwathani twe turegete gatwigirwe kiao tukombe ikwithirwa tukiutha ngoro cietu nikenda tugatiga excuses chakuga mami na ndombaira chakuga dadi na ndombaira chakuga anto beto barabono kiba ndombaira oni tirasima. Kwena jukumu kwena assignment ere omuntu ae inthe koronete egushoka-shokaniria mwathani egushoka-shokaniria kiri mwathani bagetanagie nawe mwathani riria twethirwo tukiunanga arrows tukagia attacks ingi juju gatwike mwicho rietwa ria Yesu Kristo gaturombe. Ibwega mutano wa Daudi ibwega mwathani nyonto bwa wega bwaku wagiru bwaku ibwega nyonto bwa guturingithia kaire na ibwega nyonto bwa muthikiria na mutegeria uria kwenda kuringithwa tutirwaga mwathani murungu baba na anatharike mwathani wakeao kwani gwo turujaira utwerete tukundeke tuna twetu turike mwathani nyonto ndwaejete tu mwathani wakeao egitane thaiji tokuromba tugigwetaga ito mwathani wakiao ringithia tunywa tweto nekenda bora tukaugaga mwathani wakiao bwakutharia ngugitia munthonkoma ndane nja cietu cia kwenyangia nja cia itha na aria nja ya itha yombete kwithirwa kenyanga mwathani twanda wendo gategate kanjeu in the mighty name of Jesus. Na aria ngogitiombete kwithirwa ikithuka murungu no timenya twanda mwathani murungu baba finances breakthrough rietwenera Yesu Kristo na aria kombete mwathani murungu baba ana baremiko thoma twanda ome bwaku egoro riao in the mighty name of Jesus. Mwathani murungu baba torikane orewa womberi kwithirwa kiariria Jeremiah na aria uduma chiombeti kwithirwa ikirega kuritika ngugi twaromba mwathani kirundua kwa mutheru komwanda ndane uduma yukanisene uchionde in the mighty name of God. Ara toremeri mwathani nuije ito murungu wake hao twaromba mwathani ukombe kwijanga na ntuti okande jaraja toremerete jange jamega tukwenyangia mwathani murungu baba gukurukira mandiko jaku ja Jeremiah tukwenyangia jaraja ngaratanagia nja cietu tukwenyangia mwathani jaraja ngaratanagia na beto na aciari betu tukwenyangia biubi gwetie ajie baraba mami cibitari
nyonto bwa sacrifices iria chirititia montho nkoma iria cionekanire icho chikoraga families chietu tukwenyangi the mighty name of God tukwenyangia magamba jara jathingatanaga na ana baku nikenda tukaremwa kuthoma rutito rwaku tukarombaga mantu tuka lose focus ya kuromba. Mwathani Murungu Baba waore wa inya gukorokera kirundu akwo mutheru rucio rwaku iroritaga ngugi ndwa ici Mwathani tukurukaira cithiria ona rucio rwaku tukagie ukuje bubweru on tuko tugakuonage tunahitaji kukuona tutherie nkoro cietu nyonto maandiko ija kuga bara bagakuona ni bara batheri nkoro ciao theria nkoro cietu thoja nkoro cietu wone nare kwina mathina jarukorwa jare otendaga ukombe gututheria wande wagirunde netu nikenda Mwathani rira tweja gugwita ugatwitika rira tweja gukuromba ugatwa rira twaringaringa ugaturugurira ibwega nyonto bwa maandiko jaku ibwega nyonto kwena mokoje ja kuthithwa nyonto bwaku Mwathani thithia manto nyonto bwaku Mwathani thithia manto nyonto bwaku ningwitikitie na inkuonete no thithia jama nene kurukira jara tugwitaga na no thithia inya jange tutikwirite ibwega nyonto bwa muthikiria na mutegeri ibwega nyonto Mwathani agaitokoje no muthithiritie rietwa ria Jesu Kristo ndakuromba amen amen. Ibwega sana mutegeri na muthikiria wa Wero TV nyonto bwa kwithirwa ukarete na bautwe kuma thaira twambiriria mwanka thaici rietwa mbeto wa Purity Ngutanga